Hello, Kyeiwaa. Hello. Hi. Ada oba kwa pia ni o. Hey. Mommy. Oh, the fry. Nyamya dawo mama ho ye pa. Na oba gan. Oh ma. Nyamya yibia maye. Ube cookies, ube fiano. What now? Me fiano. Poleeno Multimedia. Me dey I'm strong Poleeno ade. Obetimi follow your Instagram poleeno_com. Mo fa phone na say dey me kita me phone ya na ko Instagram. No follow poleeno_com. Sem ni bi wo ha ye de to ho na ye de bi so ato ha. Nti o follow your ha na follow your ha. Ye de to ha no wanya. Subscribe to channel we so. Na click the bell notification na say na be ya. Dey be post bi na obi mehwe me kan show. You post ye na aba phone so. Kwene na wanya bi ahe papa International me mo akwa ba nyame adaro ene de ni gisem ai papa ye ma me Kyeiwaa wa wunya eba nensa ato bi so America papa ejebu enya bedru sanka covid-19 ni mu no na nka yeye na yare di no hobobo mu ene yetwesan ye ntini ene ne da engagement no ekoso ena nyam ya aduma 25 Saturday ena wedding nankasa baso a Kyeiwaa utimi say yes obetu ano papa obewia na me nadao sene we si ya wiata so no sene say wa wiata sa wedding we so no obewia no obewia no obefia no obefini kuna no okay it's what they say Poleeno papa me say Kyeiwaa me say owo Ghana na ya act no oyo obi a openipa okay abribia na okanipa eba no Kyeiwaa no obi a otimine upcoming edidi okay stars no so otimine omudidi Kyeiwaa betima bu obi a no akotue sika ama obi wo fie ama na nnum aduane nnum fufu awo ama set no obi enya bi edi owotema amanipa ti se ne na oware a no wonder say obekọ platform bia so no obi a ema na etiri nkwa so what I say nti no baby owo bia no ema na etiri nkwa okay American for so mati enim okay wa mati enim pa I think they are ke baso I think earlier this year na the COVID tina amaswa nyame adom ene den baso na okohwe anije semu a menya course efi US na ohwe senior package no esitie na senior amanfo abohwi ba witness wedding na anije sem papa Poleeno ene men na dawo nti enempo na engagement no na echina wedding there ebeye buruja America on the stars more na nkasa o don little be ko bi address smart and other musicians and top stars actors no more na nkasa so ewa America na omo ko ya yes omo ko ya omo ko ka ho no omo nyina yes omo atena fi omo ntare no omo mfa nko ba bia nti see no ntale de no kwasem moro ho be china de ho be fe no utimi say Kyeiwaa mood no owani jem earlier on amene ne kasa ye no na utimi say aniche no ewo ho na ntimi na aden ankasa nche na am say chire mesan afre no nti no yeah man, congratulations. All right. Wedding so Kosovo America. Nkofo bebre bia wonim Kyeiwaa real name. Kyeiwaa ne real name Rose Mensah. Rose Mensah and Kyeiwaa a real name. Me her flyer no so na ensem e wo so no na maka kiro. Rose Mensah and o my name to bracket Kyeiwaa. One Michael Kisi Asare. Kisi Asare ni kunu. Kiss Asare. Edine KISSI. How I'll be pronouncing it, I know pronouncing. And marriage blessing, Saturday, July 25th, 2020. Time no 1 p.m. to 6 p.m.
1 p.m. to 6 p.m. na say no. Say all the bagana had an say 6 p.m. 5, okay. 5 to 6 p.m. But America on there 1 p.m. normally a sheshe so what I say to hobby when say Kyeiwaa movie na onya Kyeiwaa no enam kwan wo fa so act no tina amanfo dodo no anim say ne personal life saa no tie ti bi wo kura wonam kura na obi anim so ebenfo ebi no kura bodu hu ebi no di na tempa na enso no wamfa nya asem enam odo a owo ma adwuma nti no tini saa kwan no Nyankopon enhyira no a enne oye ni marriage ceremony Nyankopon enhyira no papa we ko abeso Ghana man no kwasem ya fe no okoye no industry no gabo bedam no kwasem ko kwan no fa so act no no you be a oye serious na amanfo nso eden edo se Kyeiwaa epu ba sesi amanfo ebepu abedi n'echi no Kyeiwaa ba sesi amanfo ebepu abedi n'echi no nipa kotoa esanse nipa edo no ankasa nti ye no ware aye manetiri nkwa stars ni nyina ema Kyeiwaa eti enkwa program no so say o America na wo ben Kyeiwaa na wo be kobia na wa show no host mask kama yeah support because you say COVID era in America for us still na the what's the stars no more na abeko nti no omo amfa precautions no anya adwuma ebe ha adwuma say abrofo de ente se Ghana ha omo de omo mara ne de emfa ho say woye hwan ediwa ediw timi sure say mra obehwe Ghana ha obehwe celebrities star your group ni na so a obi e ma wotiri nkwa obi e bompa ye ma o obi e kasi nya me shira na wa Ghana so so no e drum be ko mo fa mi je film e mu mi ka me nipa but ni nyina ye amane sa nso a fehi na I say no America ni je ni to say aya kama ani ya mawaware sonso ma wale da se ni ya se etena nkasa na ese premu na ankaso ebaso Ghana fo nya pe ni mewe na eno ube turkeys me say ube turkeys ube turkeys ube fiano watch na me fiano that's right me am to say service na course wo ho yo Matieno ya dase bebre yense ya dase kai Matieno bye bye aha Poleeno Multimedia when you say the just like the trending stuff no you dom score ye money and be can try what you say you dom score na yakofa the real source no na ye dey abro subscribe to channel we Poleeno Multimedia na click the bell notification so na be anytime we post a video bi ano we nyane straight media na am strong Poleeno there ko Instagram na type Poleeno_com ne follow your hoso so Poleeno_com ne follow kwapia papa so follow kwapia ewo Instagram hona kwapia_comedy kwapia na QUAPPIAH_comedy and a YouTube has so kwapia comedy liki one day that liki you say wo kohwe nana ye boa ene other top stars ye do mo twitwa comedy e de ego kwapia comedy a ye ni kasem anwa tin brutal nti obi amomode don ko kwapia comedy kwapia na QUAPPIAH betima follow me wo all the social media kwapia sa all right until you follow kwapia I mean all the hot stories ni na over here I mean say kwapia ne fire eleki
versus Nana Yeboah. Fire. Leaky versus Obestressa. Chairman. Ubi antwe money uncle. Dabi. Edumbe see her. Actually, yabakasa. Bye bye. Order for Onyamin Shira. Maybe they be at the American say Yamin Shira. Amen. Because in Shira, dear be at a here. And there will be a person who don't suffer with dog will be to suffer maybe. Yeah, man, come on, your Sunday. Side you may dear Kitway, so young chappy. Young chakra. But, ya per se, ya shania may be a air crosswalk and neck at day a year 29th of October. No question near BB Cosso. Or we will some say BB Banner air crosswalk. The Nipamutin in Kenya also for mammy, also for better. Minia bar a year to Jaguchewa. Na Oti and Car. Radio station Cleveland, Ohio. You see, I'm in my main Chewa studio. Now, the Amepasa me car Emma Unia Binyan Hunti as Yenny say. Bebre na Coswo. But me per se, and net there, you know, what to suffer of now share video, no, because near maybe in them room. Na saani amana ni nam wiem no emwa yen na said ye be ya ye be ma ye nyina ye ni aba ye hoso enti ba bia wo achichi ni bentaye bia wo tie mie mesre bebre se so wo hwehwe ma mi Kyeiwaa wo si me so obehu no wo peso ye bibia ma nso so a me danyame ase me manager ne me ne manager ne me enti no so wo pese uhuno ana bibia ni a mami Kyeiwaa ne manager ne me na uhuno uhumi a me ye nhira de ama we de mami Kyeiwaa se masamu akwaba abadwuma de ya sechi abatiefo me tia matiefo nyina we de oso chia mu nyina bomba akopɛ mami Kyeiwaa ye nipa bi onkasa bebre wudi nipa san na wo se de wo sitie na ya Ghana fo ne de no kwasem nie ya kase o nipa ni mguase but mami Kyeiwaa enne mi wo na obidi ade bre me ese mi hwe news anam se die news a mi go he ya wa wuti mi nchen yesi wo na wu ya nso so a enye bibia o yesi food poison ewo konfanoche abrawo US ade na wo kan osase me e kire watiefo ene fans a ehwe wo me da se mama se nya me fans fo kan ka me nkasa ene me busuafo a da me hu se wo mo a ekreti sa na ema no emwa wo wa nipa no wo fa no me e na ama wo uti wiase na so be kreti asembi na wo so wo de gidin a enya me mambra bom na apesa wo de fa so gidin emwa eno kra wo de no me e ba wo so obi wo timi trans se mi kreti we na me yi me ebia ni studio e kan se na FM ni studio ya papa studio